Eja utene loeja atar Itogoi loeshana kina kwa kore primary school nesingol. Ibore yen aina kinengare nonelo esomero ikeonino kada kalo kwa Aurianet na ekaru. Kosodete achamanar ka Auriak Adukun piai. Ichamanar loloso keda Auriak ame sirigine leu apol. Ilukumini tomon angoli kale aberra rale ilukumini kai ekilo kida ilukumini kai. Anu aduku Itogoi lu Imwalimun. Narai kidoko Itogoi lu Imwalimun somero. Steven Eleju katikiro apolone somero akore primary school nges ikeonitebe ejase somero kaishana kina kitomon konye Itogoi yare bon erasi lwe gogong. Lucheke erasi luanya ido kojaso jautenelo aronon. Imwalimun emamete get accommodation, emamete teachers houses. Completely yongo ajenge dope sore dope Togo sijas la Togo yare bonesarale Imwalimun ageuno emame Togo le dukunda pugani kamfile Imwalimun ara de dope na ido so la kore ni na omo bonebe akore emame te keda pugan ne bete ngara kinikesi anadukununu aduketa kwa tangon inerto Auriak ka engare no kichie salam kitongo programu no ekemono kinane nebaka un ba Auriaka ole mtu lukumito moyonga esapotinga ajo kawo msoiti nara ko pana nyada mamete kola do keta kinda dika dum ne nya to yo kati no msoiti nini moy dage one tage one ko da anyu tuti so chojo kanebe atunore pone la dum ni atrop na nya so yala mango kilo le program la jon ko na pana auta ngai sin ko ikin ikatunga logola ya Auriaka logola papetem mamera esomero la kore lo bon nyesi yasi Itogoi lu ma era lo anya do mamulaete ogolai pape somero je kada le Itogoi Imwalimun okao primary school je kada le Itogoi Imwalimun ogwarat primary school the same story bujo chocha na o chocha primary school still je kada kodo ngai le district ay ngarakin kira kan langir noy adiekun eyautene Imwalimun akore primary school nespobe mamete kacholonin nweshana kinak iboredo yen inakit kesi amorana racholonin nweja asika esisha akwata kanya una kaisa kanyen diop lweja so somerolo Kanuka TV East Patrick Eteu kwa Muria.